Assalamu alaikum достар. Бишкек кабардын көрөрмөндөрү, алыскы жактан көрүп жаткан биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн 2020 жылдын 8 февралы авторунок Бишкек, Район унаа базары. Бул чыгарышта мына ушул биринчи сектордо турган яблочкалардын бааларын билебиз, канча болуп жатат бүгүнкү күндөрү. Көңүл экранга буруңуздар, биз көрсөтүүнү баштайлы. Subaru Forester жылы 2006, 2 объем, турбо, коробка автомат, баасы $9000, состояние идеальный дед. Номері 071 11 11 06. Toyota Alphard Армениядан келген, номері учету Армения, жылы 2008, объем 2.4, VVTi мотор, Япониядағы пробег менен турат дед, 80 000 км жүргөн, баасы $11800. Honda Step Wagon Spada, кара түсті, жылы 2004, 2 объем, состояниясы жақсы екен. Газ, бензин дед, газ бар екен, шумозоляция болған дед, баасы $7000, номері 2 номер бар екен. Егер телефондан жақсы көрмей жатқан болса, біз бұл жақтан айтып қоямыз: 0707 59 99 97. Қанша екен болушы? 6,5. 6,5. Азыр бір семьяға таксиге іздегендер көп та, сүйүүчүлөр көп. Реальный клиентке сен не кылыш керек? Кайсы жерин жасаш керек? Иштегесин жасап, баары жакшы. Баары жакшы. Только баасын келиш керек экен да. Артына бир ачып коесуз, көрүп коелу. Мына жагында монитор бар экен да. Мына монитор бар достор. Отуруштардагы обычный эмес. Ортосу кызыл, эки чети ок кожа экен. Көрүп турасыздар. Задний камера бар. Honda Odyssey Absolute 250 пробег, жылы 2002, 3 объем, автомат, $5800, номері 0705 66 04 66. Honda Fit, жылы 2002, объем 1.3, вариатор, расход 7.8, баасы $4600, номері 559 850 420. Toyota есть, жылы 2003, объем 1.3, автомат, $4800, номері 559 850 420. Honda Accord, көк түсті, 192 пробег, жылы 2003, 2.4, автомат. Вложение не требует дед. Все, полная комплектация, черный кожаный салон дед, үстінде люк бар екен, баасы $6000, номері. Mazda Demio, жылы 2004, объем 1.3, автомат, 190 пробег, баасы $4300. Краскасы родной дед, өзінің краскасы екен, состояниясы жақсы дед, номері 550 96 75 64.
Дагы бир номери турат. 0708 93 78 88. Таксыр менен болушкан жол атам. Келишимден турда сүйлөшөсүздөр, а? Левирил Toyota Camry кара түстө. Жылы 98, объем 2.2, мотор коробкасы жакшы дейт. Негизги баасы 4.6 болушкан экен. Бундагы келишимден турда сүйлөшөбүз дейт. Буга чейинки тартылган Mazda Demio'дагы эле номерлерге чалып байланышка чыксаңыздар болот. Бул жерден дагы айтып коелу: 0550 96 75 74. Жети орунду минивен Toyota Noah, жылы 2004, 2 объем, автомат. $5800, номери 0773 69 08 11. Toyota Estima, жылы 2003, объем 2.4, $6500, номери 0709 75 44 75. Задний камера бар. Toyota Gaia, правый руль, 230 пробег, жылы 2002 объем, расход 910 нет, басы $4300, номери 'Honda Elysion, жылы 2005, объем 2.4, редный провод. Жакшы состояниеда издеп жүргөндөр болсо көрсөңүздөр болот. Пробег 130, оригинал дейт. Эскертип кетели. Баасы $8500, номери 0702 14 14 75. Бул унаны артына сиздерге айта кетчү нерселер такси болгон эмес дейт. Бул жагы эч кандай химчистка болгон эмес, таза дейт, өзүнүкү, оригинал. Бул жактан деле көрсөңүздөр болот, өтө таза тургандыгын. Боло турган баасыны келишимдүү түрдө сүйлөшөбүз дейт. Номерине чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Кара түстө Honda Odyssey Absolute, жылы 2004, 2.4 автомат. $5600 баасы, номери 555 95 30 09. Honda Fit, кызыл түстө, жылы 2002, объем 1.3, автомат, $4500, номери кара түстө Honda Step болгон Spada, жылы 2003, объем 2.4, баасы $8000, номери 0700 67 45 33. Номердин аягы кандай? Башы 0700 мененби?
Қанша болады екен болушы? Газмен Газ бензин. сигнал. $7,600 болады деді. Honda Step Wagon Spano. Баклажан түсті. Жылы 2003-2004. Бұл дағы газ бензин екен. Басы $7,800 еді. Қанша екен болушы екен? Мен бар қосып бересіз. Ал мен не машина алмайсыз? Альпартта Қош бар. Сындақша қош. Варианттар бар екен. Юксонға 3 объем болса башма-баш. Жақсы состояние болса. Альпартта ақша қосып бересіз. Альфардқа ақша қошып береміз. Номері 0709 45 04 14. Газ бензин еще. Газ менен екендігін дағы айтып қойды қазір. Задний камера. Достар, мына үшінтіп біздің бұл чығарышымыз аяғына шықты. Видеолар жаққан болса, анда сөз түрде лайк басып қойыңыздар. Қайсы уналарды тарталы. Комментарий қалдырыңыздар. Сұраулар бойынша тартқанға әрекет қыламыз.